Sanibonani ibizo umchasiseli isiminye yesentombi zasemzingwane. Namhlanje kuyimande bakithi ngithi sikhumbuze abantu kunemibuzo embalwa elokho ibuya kubantu especially kulaba aba-applyele ama-waiver. Bakithi abantu mawu-applye this year or apply last year ungakatholi lutho just wait, linda. Kodwa mangabe wawu-applye beyond leso sikhathi u-apply mhlawumbe ngabo 22 nabo 2023 uma uyi-check-a i-waiver yakho ingathi it has been collected, kusho khona lokho ukuthi njengoba sihlale sichaza ukuthi kusho ukuthi usungaqhubeka u-applye i-general work permit ma ususiyo submitter uzofike uchaze ukuthi no kukanje bayo understand because bayakwazi ukuthi isystem yabo yiyo eyaba nenkinga esisenza kugcine manje ku-appear as if wena usuyithathile i-waiver yakho noma ungayithathanga. Olunye udaba abantu ababuye belokhu bebuza ngalo udaba lo-applya ama-birth certificates la consulate mangabe umuntu ela eGoli uyakwazi ukuthi ni-applyele ama-birth certificate, niyakwazi ukuthi ni-applyele i-passport, uyakwazi futhi ukuthi lilungise izindaba zomshado, kodwa into ongakwazi ukuthi uyi-applyele la isithupha. So isithupha sidinga ukuthi uhambe uyos-applyela ekhaya. Yilokho abantu abakubuza kakhulu ukuthi bayakwazi yini ukuthi bashintshe ama-IDs. Abanye bathi banama-ID wephepha bafuna ukwaguqula kube yi-smart ID le yasekhaya. Awukwazi ukuthi ukwenze la eSouth Africa, kuyadingeka ukuthi uhambe uye ekhaya. Kodwa lokho kunye uyakwazi ukuthi ukwenze khona la e-consulate ungahambanga waya ekhaya. Then abanye bayabuza ukuthi sake sathi kwenziwa lezi zinto eMpumalanga kwakuyi uhlelo olwaleso sikhathi ekwakwenzakala ngaleso sikhathi, akusikuthi mhlambe into ehlala ikhona, kwakuluhlelo olwalusenziwa esicabanga ukuthi uhulumeni waseZimbabwe engazama ukuthi aludlulisele kwamanye ama-provinces like kubo North West nakubo Limpopo njalo la sikabi nayo information echaza ukuthi bazofika nini. Kodwa ma ula eSouth Africa uyakwazi ukuthi uye econsulate la eBedford View, bayakwazi ukuthi bakusize ngalezo zinto beside isithupha kudingeka ukuthi uye ekhaya. Ngiyabonga kakhulu, lingakhohlwa ukuthi ni-subscribe niphinde ni-share le video ikwazi ukufinyelela kubo bonke abantu. Ngiyabonga kakhulu.